Oleh tu nak hian assembly session ton nei le mek ania chuan hei kan si takin hoin nia an thule nia ta chuan kan CM zom tak pula du oman kum sang ni som hi panga tu sang ni som hi paruk budget plan lok ti mayangan budget parna nei dona chu tuna mai thang o oleh tu nak chuan kan chief minister zom tak finance sang tu pula du oman heng pakhat na the annual budget for the year 2025 to 26 with allied papers le supplementary demand for grants for the year 2024 to 25 the hi house of turin lo somang Speaker kalome irem tinain vaina hian kumsang ni samni panga samni paruk chunga kan budget ro manna karon par ani India ram hian mason konga ke pen making khovel huwa puara mason chakber te jinga mi ani meka India sarkar in mason na konga ta na a vision Viksit Bharat develop India le Viksit Mizoram develop Mizoram te atang pai thang pera lomang ve turin kan in bua sai mek ani Speaker ifia angin kan state chuan hun kalpa ti khan ei bar zon na le sumlak lu na konga harsana kan tok thina harsatak chunga kan revenue lak lu ve ang te po sarkar leiba le lo thei lova mantrul na tan thanem tak akal rala ei hian sum le pai en kol na konga min ti chuan op le ani Speaker tunin than puin nung bera khan mi puiten kan chunga rin na an ngata anni min thop na zara Mizoram Legislative Assembly voi kuana point akum masaber alo khar ve don tareng maya e house om taka budget masaber ka pharlaya ka soitong khan kumsang ni somni pali somni panga hi chu state sarkar in sumle pai en kol na konga leirem raptura ain buat sainatan year of consolidation kan puang kha ani a e kumpuan atanga kan malak na le anghong chuate an tarlan ka du bok ani kan sarkar chuan mi puite ta na thaber tur ngai to chungin he in siam rem kum den chen hian kan sum nei ang te ren tak le om zanei taka pe chuakin public accounts noya kan sum pe chu mabak ke deposit free te GPF fund le pension fund te chu ata tolin a pe chuak zela kumsang ni somni pali somni pangachung hian ke deposit free noya sum tling khom vaibel se zariat somthum pasari point par riat pasari zette GPF te chu mai theilo cheng vaibel se sari somriat panga point pakwa bial le pension benefit tangkhang cheng vaibel se sangkhat somli le pani point pali pani zet chu kan pe chuak ani Speaker kan sarkar chuan ke deposit noya unrei tak kumthum le IRA khoichet lawalo muto cheng vaibel se somru point pakhat pakwa zet chu laps deposit tin apuanga he hian public account noya leibanas takin atiniama chumai baka kan fiscal deficit le outstanding liability chu nokonga po hong thatak anei don ani power sector lama kan mason na po hi tilsin setlak tak ani power le na konga rei tak aba thakal thin kha kan leibat tiniam turin tan kan la a power le na ta na kan leibat kan tlak fel baka ahun taka power le na bill kan pek ngal zel tak awangin kum masalama surcharge kan pek thin chu chengoi zathum zetin alo taniam theita a hei mai baka hian ahun taka kan pek awanga aman minti niam sakna rebate po chengoi za samruk panga point paruk pakwa zet atlingani hei wang hian power man bang thalna lama harsan na kan nei tak lo awangin kum kalta sang ni somni pathum somni pali ain somni pali somni panga February thatlinga power thalna tanga revenue kan hu po chengoi zasari somriat pathum point panga pathum lain atam jok bok ani heyan power sector lama kan mason ma namai ni lo sarkar sum en kol na konga mason na le mo purna kan len chuadan atar lang bok ani Speaker National Social Assistance Noya Program Poimo Tak Pathum Indira Gandhi National All Age Pension Scheme Te Indira Gandhi National Widow Pension Scheme Tele Indira Gandhi National Disability Pension Scheme ate hian Central Sarkar tanga andon baka State Sarkarin thatin chengza alope thinchu kumsang ni somni pali somni panga tang khan cheng sang khata ti san alo ni ta a tichuan IGNOAPS noya kum somruk atanga somsari pako inkar thakata cheng zathum lodong thin te chuan cheng sang khazani andong theita a kum somriat le achung lam thakata cheng zaruk la thin te chuan cheng sang khazanga andong tabok ani chutiang bokin IGNWPS le IGNDPS noya thakata cheng zali la thin te point state contribution alo puntak awangin cheng sang khazathum anlo la theita ani heyan kum upalam te mei thai le pian phungarwal ban lo te sarkarin kan ngai poimo zia atilang ani kumina hian Mizoram healthcare scheme noya healthcare bill ba tling khom zinga za somriat chu kan petlati ka hanta lang duwa hei ba ka hian tun sarkar kum to pa hi chuan healthcare bill ba song chu petlak vek thei kan in be sei bok ani tin Mizoram sarkar chuan Mizoram universal healthcare scheme noya in en kolna changthung zo cashless system kengtel abo saya hei April ni khat sang ni somni panga atanga mantum ani
kan sarkar chuan public distribution system hnuaia National Food Security Act in a huam velo chung kwa tan bu fai man chu kezi khata cheng som panga tangin cheng som thum a kan ti sanga hei wang hian October sang ni som ni pali le February sang ni le som ni panga thanga chung hian cheng vai bel som ni lai kan hum thei ta a uzung puinem e post chu March sang ni som ni pali tangin man tran ania retailer te bu fai ral bang chu ral phal ani ta lo wangin ta som pani kalta chung khan bu fai kuntal singli le sang rup set hum ani a ration card surrender chung kwa zani le som pani anom to bok bu speaker kan sarkar chuan tax reforms lama tran lain September ni thum sang ni som ni pali tang khan petroleum product pani motor spirit le high speed diesel atangin road maintenance cess le social infrastructure and service cess te ala a heng cess pani tan hian liter khata cheng ni ve lak ani heng ses pani te hi tax revenue ti san tura malak na ni in hemia tang hian kum sang ni som ni pali som ni panga chung hian cheng vai bel sa som panga ve mu thei be sei ani heng ses atanga sum mu te hi aman na turwa man bi ka tan chau man an ni anga til danga man pen kan rem ti don lo ani tun kum kalta chung khan administrative reform ponga kan malak na chin chiat lak tak pakhat chu chin chiat lak tak pakhat chu sarkar pi sa franga kai up kan mang thar hian ni a hemia wang hian sarkar na tok te singa ahun taka pisa thlen mai ni lo na to hun chung man dik konga te discipline von konga le to ho na bok ruak tha siam konga ma kan son phal le in kan ria a enga wanga kan hlok ni te hi asum le pai jong chuan chu chu har sama se na thok tu te chet vel dan le ri ru put mang chu asiam tha ti lo rual ani lo he reform hi sarkarin khwale tuite ta na ma son na na tho na konga ra bi poimo tak pakhat ni in kan ngai ani tunlai technology lama ma son nein akentel har sanilian tak cyber crime te social media man sual na te dod le thupor poleng the dar ching te beile na konga te dap sual le rem na pe konga te thei top kan chua cyber crime police station chuan social media mang tu te tan sir tin na le kai roi na tra an the dar renga hei cyber crime beile na le internet le technology te himzo kan man te tura malak na poimo tak ani kan sarkar chuan mi puita nun phung le khosak choi kan na tan han holding scheme kan talpuya mi puita huap zo ei bar zon na konga progress partner te ne na tang hova kan ram mi puita har san na sut kian na man ro poimo tak ani ni kum top lama Mizoram agriculture marketing bota cheng vai bel sa som kan pek chu sarkar in than bik thlai thar mun pia so thing ai eng mizo marcha le mizo thar bu hum le nan man chau tlan mek ani a atu langin sumpo da bel zel ani ang han holding scheme noyaเนี่ยครับอันเลยจนไม่กำมานี่ลูกจังคันสอดทิ้งกันอันเลยจนนั่นเนี่ยครับอัตมวนทักก็ไม่ซุ่มพวกขดาเบลเซลที่เราทุนทานังอินจับดาเบลเซลตัวนี้ยังที่เป็นเสียทิ้งตัวน่าบัจเจตอารมณ์ประตากัตมวนทักได้ว่ากันชีดสุเฮลแคร์บิลให้มีรถไทยแต่ตั้งแต่กันมามิโซนมามีจิช่างกันมาจุงซิงมีรถไทยตัวน่ะดำโดยนอมมันบิลเปียกจากตัวทุเตอันเสียกันอัตมวนทักได้กันเสียกัลพุงทาร์อันนี้ยังอินอัน policy ยังตักเขียนหันกัลโซ่ใช่ละอารมณ์เฮกิตะกันอมโดนเนี่ยที่han sai do ne ji se lama malak mek na thlai panga te ma ka hian Sectoral department noya silp samagna tu lama malak na turin ram akhar sang kha thum set chu Sectoral food plan tan siambel ani a komin chung hian ko kun hi matric ton zaruk som pani point pani pasari zet thar chu ani heng ko kun thar chu te hi a thal na turwa man na fel tak omsa ani ba ka aman po January ni khat sang ni le som ni pang nga atang khan kum masa ain za som paruk lain apung chawbok ani hei ba ka hian ko kun matric ton som pasari point pakwa pasari zet chu state pona thon chu ani a hei hi pangang khoya e zon na konga mason na poimo tak ani hu speaker komin chung in saski noya cheng vai bel se sanga kanin be sei lain atir lama cheng vai bel se zani samsari panga chau min approve sak ani amai ro chu incentive don theina ta na ti hlotin ngai te thei topin kan han bo zia saski part 5 noya stimulation of industrial growth noya Mizoram urban area building amendment regulation sang hi somni panga kan implement thea wangin cheng vai bel se aza thum zet min pe a tin saski part 7a noya tingtlang lam ti mason na tur incentives for land related reforms by state government atan cheng vai bel se som panga point pakhat pariat pe kan ni boka chumai alani lova part 9 noya css franga sms atana cheng vai bel se somsari panga min pom saka part 10 noya district franga working women's hostel sang na tur vai bel se za somni pasari nen awaya kumkal mek chunga saskia tanga January sang ni somni panga thlathinga min pom sak jong song hi cheng vai bel se za sari sompo pani point pakhat pariat ni in ataka kansum don to chu vai bel se zaruk somthum ani tin saski part 1 revised guideline noya cyclone rimal sang ni somni pali awanga chian na kan to te puruk na tan kan state chuan special disaster fund atangin cheng vai bel se za somthum pasari point panga bial kan dong thai dona
heng ba ka hian revised guideline noya part 13 le part 1 additional te la be sei ani bok saski part 1 hi state zong in kan donga part dang te hi chu state tinin andong kim vek lo fowa ke ni ro chuan kan dong kim thei deuh thaw hi kan official te thanem ngai na ani a alom om hle ni pu speaker tuna ka soiba ka hian emi ka speech tur buat sai nuwa hian don bel le kan nei nuala India Rama state pathum chawin an don theite state panga chawin an don theite po don le kan nei to ani pu speaker kan economy melmang tlang pui heng te fungsang sangatana anman GSDP revenue deficit fiscal deficit le debt sustainability te manghian tarlan ka hantum don ani kumin sang ni somni pali somni panga GSDP BE hi cheng vai belsia singli sangre somthum pasari point panga pani nitura chut ania figure omsa be sanasiam ani lo theilowa kan sarkar chuan kan ni na diktat aya sang GSDP figure kan nei thini tha atilowa tlaniam ta anga alan pha tlaniam ta angin alan pha do lan pha don maila tuna tang chuan hoisen taka figure dik thayang ber manga intia kan ni na diktat pho chu angam hi adu tlat awangin sang ni somni pali somni panga GSDP revised estimate cheng vai belsia singli sangriat somthum pasari point panga pani chu vai belsia singthum sangli pathum point pani pasari nizok tura chut suwa anita a aniam na hi vai belsia sang singkhat sangli somthum pali point pani panga zet ani hei hi figure dik zok kan man tak wang mai ania tlaniam angin a figure lang ma se atakin kan thang lo ti na akok lo nakum sang hi somni panga ni ruk GSDP BE chu cheng vai belsia singthum sang ruk somriat pariat point pariat pani nitura chu nin apun na chu vai belsia sang hi somriat panga point panga ani chole don tho ani chu tiang bokin kan economy than chodan po hetiang hian siam that ani sang hi somni pakhat somni pani actual at constant price minus 9.30%. sang hi somni pani somni pathum provisional minus nilovin 9.74%. sang ni somni pathum somni pali advanced projection 9.89%. sang ni somni pali somni panga projection 10.05%. sang ni somni panga somni paruk projection 10.21%. kum sang ni somni panga somni paruk chunga kan state's own revenue hi kan total revenue received atangin 20.20% king thai turat sut ania sumhu tur zong consolidated receipt atanga sut chuan 17.21% aniang kum local tura hian kan state in kan tho cho ve tur zong hi vai belsia sang ni zaruk som paruk point pathum ni tura chut ania kum kalme kam hu be se in pasari point pali panga personin apung don ani kan sum hu nan hal lian zwal te chu GST te sales tax te energy bill te tui bill te anni kum sang ni somni panga somni paruka hian revenue surplus cheng vai belsia zanga somrup pani point pakua pakhat nei thei be se ni hei GSDP atanga chutin 1.56% ani kum sang ni somni panga somni paruk chunga kan fiscal deficit chu cheng vai belsia sang khajaruk songa pakhat point paruk pariat ani dona chu GSDP atanga chutin pali point panga pasari percent ani a hei kum kalmek sang ni somni pali somni panga BEA GSDP luizo cheng vai bel singli sangriat somthum pasari point panga pani atanga chut pani point pariat pali percent ai chuan asang viau ani kum kalmeka kan fiscal deficit revised estimate cheng vai belsia sangkhat zathum somruk panga point pasari bial po hi GSDP revised figure cheng vai belsia singthum sangli le pathum point pani pasari atanga chut phei chuan pasari point paruk pathum percent zet akai chau ani etia fiscal deficit percentage sangvio anga alan lai hian atak takai ro chuan kan fiscal deficit hi kum kalmek ai kum thara apun na tu chu vai belsia jani somriat panga point pakwa pariat chau ani emponi se GSDP figure te hi projection ani a actual figure fiat ani huna heng hila siam rem tur ani ang den GSDP chu dan tharmanga kan kaltak awangin kan GSDP chu alot aniam ta a hei wang hian kan fiscal deficit percentage chu alo sang ta thung ani kum kalmek sang ni somni pali somni panga bi yang chuan kan debt GSDP ratio chu 29.22% ni in kan leibat ling khom chu vai belsia singka sangli somthum pali point pasari paruk ani heti lai hian kumin vek sang ni somni pali somni panga RE a chuan kan leiba chu cheng vai belsia singkhat sangthum somthum point pariat pani ani a cheng vai belsia sangkhat patum point pakwa pali zetin atlan niam ani atlak niam na chan chu tun maya ke deposit le di 3 baka GPF withdrawal cheng vai belsia sangkhat zaruk somni patum point pasari kan release te laps deposit dana cheng vai belsia somruk point pakhat pakwate manga public accounts leiba din niam ani wang ani
ไอ้บ้าเฮียนคุมกัลเมกาสมพูกตัวรัวมันเตอัตกาจวนกันพูกเวกโลบกอันนี้นับว่าตาเซงไวเบลเซียจะนิสมงาพูกตัวรักันดาลายน์ไวเบลจะสำเร็จเวลเศร้ากันพูกโดนะRECไวเบลเซนี่ NCDC เซงไวเบลเซงาสิทธิ์บีไวเบลเซียสมทุม Urban Infrastructure Development Fund เซงไวเบลจะสมนิปังอาเตด่าไม่ละแห่งให้คุมกัลเมกากันพูกโดนลงอันนี้สังให้สมนิปลีสมนิปังอา RER กันเด็บ GSDP ratio ชู 38.32% อันนี้ให้ตาลันตัวเงิน GSDP ชูด่านทะเลรินทากโจกกันมันตากวังอันนี้เฮมิคัลเซลาฮิอันคุมสังให้สมนิปลีสมนิปังอา RER กัน GSDP ชูเซงไวเบลเซียสิงทุมสังลีปทุมpoint pani pasaria atla thata he hian dep GSDP ratio aron ti sang tazok ani hetiang zel kan kal hian kum thar sang ni somni panga somni paruk BEA kan leibat ling khom chu cheng vai bel sia sing khat sang tum zakwa som kwa pakwa ni tura chut ania dep GSDP chu 38.79% aniang kan leibat ling khom lo pun na san pakhat chu saskilon kan mu that wang ani puski kan leiba hi a percentage dogin sangin lang mase ataka chuan vaibel se sang chuangin atlaniama GSDP figure dik kan man ta ka wangin a percent ero chu alang sang mai ania tin saskia hian kan mu that em awangin alan he hian leiba sang angin atilang bok ani Who Speaker Reserve Bank of India hian state sarkar te leiba wanga talboi turvenan reserve fund pani minvon saka chung te chu consolidated sinking fund le guarantee redemption fund te anni heng reserve fund te hi state sarkarin contribution pe ka tanga siam anni CSF nuaya sum investment engemo sat le apung te hi state sarkar le baru na turin amanteya GRF ero chu state sarkarin anuaya PSU le society tana loan guarantee pe anrul thailo tan chuana tana roman anithung ton February thinga CSF a kan sum nei chu cheng vaibel se zanga point pakhat pariat le GRF a vaibel sia somsari pakwa point pariat pani ani kum sang ni somni panga somni paruka hian heng reserve fund tan hian vaibel se somriat le vaibel se somthum te da tura ruam man ani hemi kai noya thil poimo tak pakhat chu RBI noya special drawing facility kan nei thei za thi heng reserve fund ta na kan contribution hian a thil thui le ani budget estimate sang ni somni panga sang ni somni paruk receipts revenue receipts state sarkar in revenue kan hu thaina nar te chu on tax le non tax revenue te central sarkar chia insem te revenue deficit grant te CSS noya sum le central sarkar tanga grant inate kan hu te hi anni kum sang ni somni panga somni paruk chunga revenue receipt tura mu kan in be sei za chu cheng vai bel sia sin khat sang ni zakwa somli pasari point paruk pakhat ni tura chu ani states on tax revenue tanga mu kan be sei za chu vai bel sia sin sang khat zali somsari pariat point pani paruk ania kumkal mek sang ni somni pali somni panga BEA mu kan be sei cheng vai bel sia sang khat zatum som pani point pali pani ain 12.64% in apungani kumkal mek ka consume huwa tanga 77.79% chu GST atanga kan mu ania kumkal meka GST atanga kan mu tur cheng vai bel se sang khat somli panga atang hian kum thar sang ni somni panga somni paruka mu kan be sei chu cheng vai bel se sang khat za songa a chodon ani kan mu na kong dang te chu vehicle tax te land tax te sales tax le profession tax le adang te ani hlom states on non tax revenue state sarkarin non tax revenue atanga kan mu na te chu energy bill tui bill state lottery ILP sarkar guest house RBI atanga cash balance kan invest avanga interest kan mu te anni kum thara non tax revenue atanga mu kan be sei chu vai bel se sang ka za somtum pariat point 07 ania kum kalme ka kan be sei ain vai bel se som panga point paruk pariatin atam don ani devolution of central taxes and duties sarkar lai point kum sang ni somni panga somni parwata na ramchung state somni pariat ta na chia insem tura arwa manchu vai bel sia noi som pali sing ni sang ni jali som li le pali point pakhat ani heta tanga Mizoram chantur 15 finance commission in minruam han sakchu 0.5% ania chu cheng vai bel sia sang sari za som pani point pani pathum ani hi kumin sang ni som ni pali som ni panga BEA in som paruk point paruk pakhat percent in asang zok ani bu speaker hi kan be sei ain kan dong nema kan lom leni finance commission grants post devolution revenue deficit grants 15 finance commission in PDRDZ atana sumin raman sakdan chuan kumin sang ni somni pali somni pangatan cheng vai bel sia sang khat somsari pakwa ani lain kum sang ni somni panga somni parugatan cheng vai bel sia zanga somriat paruk chau ani tathungani a post devolution revenue deficit grant ramchunga revenue deficit nei chin state som pasri tana arwaman sak ania tuna peichuan state paruk chawin andong to don ani sumruam man akum tela alo tlaniam hian sum man lama kanin po fan theina ati jim phaviau ani
ผู้สปีกเกอร์ให้ฮีกุมตินอัตเลมตัวโดนะอัตโตปัจจุบันzero โดนนี่การสุ่มหาเลียนตักเฮียเตียงเฮียนี่มารอดตูน16 Finance Commission local อาคารแต่ต้องกันชัวการอินเรียมนัดทุ่ง Memorandum of Settlement จากคานมิโซรัมชู Special Category State อ่ะเอ็นกอลซูอิเซลอันยังติอัจฉริยะขมียังคานมีเอ็นกอลซูอิเซลที่อินบานีตีนกันโลสวยส่วนบางส่วนเต็มตัวส่วนนี้นัดสุ่มินแห่ง State ปรุกเตสิงะเราเฮียนไงไปหมอบีกันหล่อตัวนี้กันตีอันนี้ Local Body Grants Rural local body te tan cheng vai bel sa samsari palile urban local body tan cheng vai bel sa somli chu Finance Commission ruam man angin da ania urban local body grant ta na sum ruam man hi cheng vai bel sa khata apun lain rural local body grant ero chu vai bel sa in atan yam thung don ani hai po hi 16 Finance Commissioner na sa takin kan nora be sa na sang tak kan nei ani State Disaster Risk Management Fund kumsang ni somni panga somni parukchunga State Disaster Risk Management Fund atana sumruam hanchu cheng vai bel sa songa pasari ani he sumhi Central State Sarkar 10 ratio mga kanin tumsem tur ani he sumhian State Disaster Response Fund le State Disaster Mitigation Fund te awama kum local tura hian SDRF tan 80% dani in chu cheng vai bel sa somni panga point parukbial ania then SDMF atan 20% ruaman ania chu vai bel sia som pakat point palibial anithung centrally sponsored schemes te hi central sarkarin scheme anei te state in ati hlotin natura sum apek ania kumsang ni somni panga somni parukchunga CSS atanga sum mu kan be sei chu vai bel sia sang ni jathum som pali point bial pali ani hei kumin sang ni somni pali somni panga chunga kan be sei zat ain vai bel sia za som rupathum point pakwa panga in atlem zok ani achanchu samagra siksa abians noya CSS portion noya summu tur atlang niamwang ani ber ei po speaker joy ti niam zela state sarkar ina kan kuta kan ken tura central sarkar ina han holding venia state sarkar hi an sumin central scheme frang bangin minon doma kum khwa mi dom reng tur ani lova eng tikai mo ke manin kan ken ko ve sui thaitura an ruaman ania wangin eng samagra ang chi te po hi ti diam theta state sarkarin kan regularize of vessel angai ni Tuan din munahian Mizoram hian CSS scheme tranim tak akal pui meka sungsinga chuan samagra siksa abian te khopile thingtlang te ta na instruction puina Pradhan Mantri Awas Yojana te Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme te National Health Mission te Jal Jeevan Mission National Social Assistance Program te Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation te Swachh Bharat Mission te hi alian zual te anni December sang ni lai somni pali khan Mizoram po SNS Pars mangthei tur singa thanve ani ngengya chemical zela hian CSS kai noi sum te chu SNS Pars model mangin rang taka release ngal zel turaruaman ania just in time release dan zuin RBI noya e-kuber platform mangin release ngal zel tur ani dona CSS sum sel khotlai om thei do don lo ani pu speaker SNS Pars noya hian vaibel se jani somnga atanga zanga chumin kar engem ber chu don kanin be sei bok ani Externally aided project EAP noya hian project lian tak kalpui me kan ya Health and Family Welfare Department noya Mizoram Health System Strengthening Project te Mizoram State Super Speciality Cancer and Research Center le UDNPA noya Aizol Sustainable Urban Transport Project te chu kan project homek te anni heng EAP noya sum te hi reimbursement system mga don anni a funding patran chu 80/20 ni in grant portion atanga 10% chu loan mangin state in arul bok ani kumsang ni somni panga somni parukchunga EAP atanga grant kan mu tur chu vaibel se za ni tura chut ani capital receipts post speaker capital receipt chu sumpu katanga kan mu te hi anni bermaya atlang queen hunbi ne yakan don nilo public debt te sarkar in midang hena loan apuk tir anron rulet le na te anni public debt chuan Central Sarkar le financial institution atanga sumkan puk te Sarkar asset le bungrodang ti ralna atanga kan mu te hi wamani kumsang ni somni panga ni rupchunga capital receipt atanga poisa mu be sei zat chu vaibel sia sang ni jani songa pakat point pakat panga ni in kumkal me ka be sei zat vaibel sia sang ni somni panga point paruk pathum ain za som pakat point som pathumin asang ani recovery of loans and advances kumsang ni somni panga somni parukchung hian state sarkar loan rul natling khom tur chu vaibel sa somni pali point pakko pasari ni tura chu ania heng loan te state sarkar in cooperative society tele sarkar na tokte atanga loan rul na lo lut tur te anni public debt internal debts kumsang ni somni panga somni parukchung in
capital receipt nuaya internal debt tatanga sumpuk tura kan ruam hanchu cheng vai bel sia sang khazali samru panga point bial pathum ania chu kungkal mek sang ni somni pali somni panga kan puk vai bel sia sang khazali somriat pani point bial pathum main atlem thret dona market law na tang hian cheng vai bel sia za som sang khat za som nga chu puk tura ruam manania hei po hi kungkal mek aya vai bel som nia niam ani bok naba ta tangin vai bel ni som nga ncdc tangin vai bel senga Sitbia tangin vaibel sa somtum le UIDF tangin vaibel sa somtum bok pu kan tum don ani loans and advances from central government and other financial institutions. Pu speaker kan sarkar chuan kumsongan huwa pektur interest free loan special assistance to states for capital investment sa ski chu lakchun zomzel kan tuma ramtan road link thil siamna tan sa ski atang hian cheng vaibel sa sari somnga vel don thei kan in besia EAP loan portion atanga beisei cheng vaibel sa som pakhat point pakhat panganen avain cheng vaibel sa sari somrugle pakhat point pakhat panga chu loans and advances atang hian kumsang ni somni panga somni paruk chungin laturin kan in buat sai ani ei kungkalme BE sang ni somni pali somni panga ain vaibel sa zani somnga pakhat point pakhat panga in atamjok don ani tichuan kumsang ni somni panga somni paruk chunga revenue receipt le capital receipt noya kan summu turzong song chu cheng vaibel sia sing khat sanga za somkwa pariat point pasari paruk ani disbursement revenue expenditure noya summan chwa turzong song chu cheng vaibel sia sing khat sang ni sanga somli point pani bial ni in kungkal me kaman tura raman cheng vaibel sia sing khat sang ka zakwa songa pasari point bial pali ain zazela pali point pariatin asang sok ani kum sang ni somni panga ni rukchunga summan na turzong song atangin revenue expenditure tur hi za somriat pani panga pakat ani revenue expenditure asan santlang puite chu annual increment le dearness allowance lopung awanga sarkar na toklo lopung le pension payment lo tam sozel te ania salary le wages satana sunruam man hi revenue expenditure song atanga za somthum point panga palizet atlingani hebaka hian power purchase atante sarkar in railway na frang tana mamo lo sang sozel te sarkar infrastructure frang kongpui tuilak na buildings le adangte enkol le von thana tante sarkar le batling khomin arin chua apung rul na tur te man tura da ani capital expenditure Pu speaker kum local tura hian capital expenditure tana sumruam manzong songchu cheng vaibel sia sang ni zaruk somnga le pariat point panga paruk ania kum kalme karwa man cheng vaibel sia sang ni zali somnga panga point bial pariat ain za zela pariat point pani pakuain atamzok ani capital expenditure tana ruam ani sarkar summan turzong songatanga za zela som pasari point pali pakua ani capital expenditure chu sarkarin ramta na asset roadling mason na lam thona na aman le sarkar le ba tin diamna ta na summan soina ni hian sector frang hun reizo daitur infrastructure siamna ta na sumruam man te hi awama hemiatan hian revenue surplus nei thei apoimo chu chuan capital expenditure ta na sumda thein rem chang asiama chuti rualin state sarkarin revenue mu thei te hi alatlem deu awangin capital expenditure ta na sumduangin kanda tam thei lo zok ani chu wangin ramason na tamle chakzok kan thote nan kan sarkar chuan revenue tamzok mu theina tur kong adap sozel don ani sarkar sumpuk rul na tura sumsen hi leiba ti kiam na manrua ania wangin capital expenditure huang chunga da ani kumsang ni somni panga ni ruk chunga manturin cheng vaibel sa jali som pakwa chu da ani ei kumkal meka kan ruam manain cheng vaibel sia somsari pakhat point pariat pathumin atlem jok ani hi open market borrowing OMB atanga kan sumpuk rultur claim thretin among chwa ani tichuan revenue expenditure le capital expenditure bel khom chu seng vaibel sia sing khat sanga za somkwa pariat point pasari paruk ani Pu speaker sectoral allocations lam hanlut ila general service sector tangin hantran ila general services sector hian development fund chu omjanei takaman ani theinan atan puya amaro chu elebar lama mason na angong lutuklo he sector noya hian sarkar banle kutke poimo legislature general administration election district administration home lok ayukta fiscal services and coal nate dani he sector noya hian sarkar leibat awanga apung rul nate pension le retirement benefit rang te po ruaman ani general services sector tan hian cheng vaibel sia saruk zangale som point pathum pakua da ania heng singa vaibel sia sanga somthum pakhat point pariat bial chu revenue section ni in cheng vaibel sia sakha jali somsari pariat point panga pakua chu capital section noya da ani he sector ta na sumda hi budget pum puya tanga zazela somli le pani point pariat pali ania kumkal meka kan sumda cheng vaibel sia sanga zaruk somru pathum point pasari pali atanga pun na tur chu zazela som pali point pakua panga ani ang
General Services Sector nuai hian CSS le EAP atana counterpart funding kanda cheng vai bel zani somnga chu kum thara po hemisa tho hi ruaman ani a he hian skip rang le EAP project ba ka proposal of make ADB funded Mizoram Universal Healthcare Scheme po wamtel theitura kan ngai ani kan sarkar chuan kan police personnel te travelling allowance bill rate tak pending ania wanga harsan nan to te kan riat puya he harsan sin felnan hian seng nuai samriat pasari point pasari pani chu DTE nuaya an mu thin pa ngai ba ka pek bel ani a he hian ven himna lam na thoktu te chu an mo phorna thattaka an len chuan konga apui nge yang ti kan be sei ani social services sector Social Services Sector chuan mipui mamo pusuk na lam heng education, sports, health and family welfare, water supply and sanitation, housing, local administration le district council, social welfare and nutrition, information and broadcasting, labor and employment te ahuama he sector hian mipui nun phung mamo le mason na lam ahoi ani kumsang hi somni panga somni parup chunga Social Services Sector ta na sumda chu seng vai bel sia sangli za sari somli le pasari point pani pali ania chu budget pum puya tanga za zela somthum pakhat point pani pathum ani Heta tanga Vaibel sia sangli zali samsari panga point pani pakhat chu revenue section nuaya aomanga seng Vaibel sia jani samsari pani point bial pathum chu capital section atan man aniang social services sectora kumthara sum dahi kumkal me ka sumda kan sumda hianin kumkal me ka sumda seng Vaibel sia sangli zakwa somrup pasari point bial pakwa ain za zela pali point pali pathum in aniam ani achan chu ni china pu speaker kan soito a samagra ti te kang khalo tlak niam tak wang ani PIC department noya tuipam na turin cheng Vaibel sa samrup da ani boka kumkal mek ain cheng Vaibel sa somin atam ani pu speaker kan sarkar hian mi puite Fiscal na lam kan ngai poimo wangin kumthar baseta hian healthcare system healthcare scheme tana kumkal mek kanda cheng Vaibel sa samni chu cheng Vaibel sa somnga kan tisanga state lottery atana mu cheng Vaibel sa somni kanda thin ba ka cheng Vaibel sa somthum belin cheng Vaibel sa somnga hida ani tin medical reimbursement tana department franga allocation kan pek ba ka cheng Vaibel sa za kan ruwa mana ei sarkar na tokten medical bill rangzo ka anlak theinan le medical bill ting khom damlu tukchin kumpel na atana ruwa man ania pu speaker ahun taka sarkarin apek thailo chuan sarkarin penalty a choina tur thlengin ruwa man ani samagra shiksha abhiyan SMSA nuaya thoktele diet nuaya thoktu te hlo central sarkar tanga grant kan hu turle state matching share in dai bak top up SMS atan seng Vaibel sa somrian le panga point pathum chuwa manani tin ICDS nuaya hian women and child development nuaya tokrin central atanga an sumdon thin alo top ta ka wanga har sana tok tan top up SMS atan seng Vaibel sa li point pakwa pasari chu state fund atangin ruaman ani bok kumkal me ka kan lo ti danang bokin kum thara hian tingtlang lammi amamo tetana athona ruang porna turin cheng Vaibel senga ruaman le ani economic services sector chuan eibar zon na le mason na thona lam heng agriculture le akai no hote rural development MLA local area development fund power irrigation and flood control road transport communication science and technology environment tourism civil supplies le adangte ahuamani he sector tan hian kumthara cheng Vaibel sia sathum janga som pariat point pathum pasari churwa manani a chu budget pum puya tangin zazela somni pathum point pakhat panga ani kumkal mek budget cheng Vaibel sia sathum jani samsari pakwa point pakwa parup atangin zazela pasari point pani pasari in apung ani pu speaker kan sarkar chun economic sector nuaya hian flagship program Mizoram bana kai handholding atana kumsang ni somni panga ni rukchungin cheng Vaibel sa zatum somnga kan ruam mana hei kumkal mek a hemi pola kanda cheng Vaibel sa zani ain za somsari panga in asang ani kumkal meka petrol le diesel atanga road maintenance cess kan lak hom cheng Vaibel sa som panga atangin Mizoram state road fund board in alom hanatana kan da thin cheng Vaibel sa somli chu kumthara cheng Vaibel sa somnga panga kan san sowa heba ka hian heng item atanga kan lak tho social infrastructure and services atana kan mutur cheng Vaibel sa som panga chu education health le social welfare sector atana manturin kan ruaman bok ani cheng Vaibel sa somthum chu PWD noya kong en kol na le sei thatna turin da ania cheng Vaibel sa somsari chu kong puile le do te a project poimo dan azira mantura ruaman ani bok pu speaker in da tlem ve inti mai thea ei cho vele kani tenga tuana mantur sumhi source danga tangin thanem jok dai kan hudon ni he sector noya bok yan power line tu cheng Vaibel sa zanga da ania kumkal me ka da ain Vaibel sa za in apunga tin cheng Vaibel sa som kwa pakwa point pasari chu power subsidy atan da ani boka kumkal me ka kan da ain Vaibel sa som pakhat pali parukin atan yam tungdon ani power and electricity department in power generation le transmission atana an tho ti changnan le transformer luite thaknan state fund tangin cheng Vaibel sa som da ani a
tin rooftop power grid subsidy tan seng vai bel se thum le infrastructure asset dangte siam nan seng vai bel se sari chu kumlo thar tura hian da ani bok charge and voted expenditure kum sang ni somni panga somni paruk chunga summan tur ro man zong song gross estimated expenditure chu cheng vai bel sia sing kat sanga za som ko pariat point pasari paruk ani food civil supplies and consumer affairs department nuaya bufai ralna tanga kan mule tur le printing and stationeries le public works department atanga bungro ralna kan mule tur zong song deduct recoveries cheng vai bel za songa panga point panga bial pai nuwa kan net estimated expenditure tur chu cheng vai bel sia sing kat sanga somli le pathum point pani paruk ani ang total estimated expenditure atanga cheng vai bel sia sang kha thum somru pathum point pathum pali chu charge expenditure ani anga adang zong deduct recoveries tiamin cheng vai bel sia sing khat sang thum zariat som thum panga point pali pani chu voted expenditure ani ang hi house om takin apas ngai chin ani speaker tuna chuan supplementary demand for grants kan lut anga kum kalmek sang ni somni pali somni panga tana kan revise estimate supplementary demand tana karon pharchu seng vai bel sia sang thum janga som pani point pathum ani budget estimate pa ngai ba ka supplementary demand lo om thin na chantlang puite chu saski atana allocation kan mu ba ka kan don belte css atana kan sum mu be se yai kan mu tam tak awangte cyclone rimal sang ni somni le pali awanga sum man lo pungta te medical reimbursement le kongdanga sum man tur man sa ai lo sang chote awang an hlom kumin sarkar kum sang ni somni le pali somni panga chung hian achunga achan frang tar lan te wang khian kan budget estimate ain ataka kan sumpe chu vai bel sia sang thum janga som pani point pathumin atam zoka hian charge expenditure noya sumpe chu cheng vai bel som thum paruk point pakat pani le voted expenditure noya cheng vai bel sia sang thum jali som sari paruk point pani pakat te ahuama anu nong zok hi he house in kan pompui ngai bok ani ruaman sa pi lama heng sum kan pek chu te hi atira kan riat lok lo mamo local te uruk na sarkar ne pek chu te baka central lama tanga sumhu bel rim budgeta dalungai te wang ani atom nan chuan pu speaker kum sang ni somni le panga somni paruk atana budget estimate charge expenditure delovin cheng vai bel sia sing ka sang thum zariat som thum panga point pali pani chu he house dom taka hian soi ho tur le min pompui tur tan karon phare tin budget estimate ba ka hian kum sang ni somni pali somni panga atana supplementary demand charge expenditure delovin cheng vai bel sia sang thum zali som sari paruk point pani pakhat chu he house dom takin min pompui tan karon phar tel hal bok ani kalome le House leaders, chief minister ni bokin sang ni somni panga sang ni somni paruk budget estimate na tikanan par ania ni ta khan sarkar lai an ina min sarkar tharaten ya athatura ngai la kha an til ti tam tak kha budget aron chakchu akan til tha tam tak oma athatek ti la kan sai su om be ni khang kha aron mi puite poina kan sot lana tur kan sot lana tur atana til tha ni te pon an langa ta han ru la om chu mi thi ruang purna chungchang pel te po kha atop lama han ron soi nia lo mong khop ma ya thingtlang abikin thingtlang mi tongoi lo nu sila chung chang chuan sum ho chuan ko pui lama ai zo lama te kan in refer dam lo ni ko te kha sum le pa yan mo thina til lir thei man te lo ngai thin kha mi re thei te ta tan te a thadon khop mai kha an non sak chu ka than ka chuan an thing te po hi om don lo chu ting kha ting te sei te po kan om ania amaro chu khan on pharta nan sai chu kan ya tra khop mai ting ril ru til lo om le pakhat chu khami budget aron pharta ka chang ril lom chu khang kha til tha rami puita ta na zo rami puita ta na til tha tu ret ania ta chuan opposition lampang hi question takle ram ta na thatur nia an riate enge mo om lo mo question taka khalngiu tu sarkar lai khalngiu tu han tang sau se ti kha ril ro lo mani chum lu to ko tang